Uyingenza ukuthi-ke nginibiyele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi Admin. Uma uqala ngale channel qinisekisa ukuthi ugcinizile usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiy'postayo. Uyingane zakho ngale ukukhuluma khona ngihlala udabeni engize ngalo namhlanje. Kubashaza isihluku kuba usisiwe Bhembe ebulawa-ke inkosana yakhe ubakhe Bhembe kuthiwa-ke umshaye ngesando lapho eSoweto waze-ke washona. Abantu abaningi bayakhuluma ngalolu daba ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke ukubola amathumbu suke kukhulunywa ngento enje. Nangomunye uthi-ke uthwala umuntu-ke 9 months uzitshela ukuthi uyena oyokuvikela kuzo zonke-ke izinto zomhlaba, kanti-ke uthwele inja. Wayingenza kwethu bayakhuluma abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana. Mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani-ke ngalo senzo somlisa kothe-ke wabulawa-ke wey'ngane zakwethu noma-ke lo wesifazane othe-ke wabulawa inkosana yakhe ubakhe-ke Bhembe wey'ngane zakwethu. Hlangana phakathi ku-comment section.